Poštovane dame i gospodo, prijateljice i prijatelji, dobrodošli na treći u nizu razgovora iz serijala Crnogorski razgovori. Imam čast da predstavim i ugostim kolegu Dragutina Papovića, doktora istoriografskih nauka koji je angažovan na Univerzitetu Crne Gore, preciznije na Filološkom fakultetu, i predaje istorijske predmete, odnosno predaje građu iz istorijskih predmeta iz oblasti Crnojevića. Kako vjerujem svi znate, kolega Papović je poslanik u Skupštini Crne Gore. Tema današnjeg razgovora je status crkve ili crkve. Kolega Papović je jedno vrijeme obavljao i funkciju direktorata za vjerske zajednice, vjerske slobodne zajednice. Jedan je od onih koji su pripremali ili aktivno učestvovali u aktualnom zakonu, od nacrtu zakona o slobodi vjeroispovijesti, i čini mi se da u ovom trenutku teško da može biti pozvanije osobe koja će o ovim i drugim pitanjima vezanim za temu crkve referentnije govoriti. Da li je položaj vjerskih zajednica u Crnoj Gori u duhu predloga zakona ili nacrta zakona o slobodi vjeroispovijesti, odnosno koji su bili razlozi za formiranje jednog teksta nacrta kakav imam u pripremi? Prvo, hvala vam na pozivu da govorimo u okviru ove teme, odnosno u okviru crnogorskih razgovora i razgovora o najznačajnijim crnogorskim temama. Pozdravljam vas prisutne. Tema je, kao što ste i rekli ili obrazložili u vašem pitanju, zaista aktualna. Višestrano, dakle, ne samo zakonski, nego rekao bih i društveno, jer se tiče prije svega položaja vjerskih zajednica u društvu. Prvi razlog zbog čega je potreban novi zakon, odnosno novi normativni akt koji će urediti položaj vjerskih zajednica u Crnoj Gori je taj što je aktualni zakon iz 1977. godine i sama činjenica, sami taj podatak govori da je on, dakle, zaista prevaziđen, jer je prevaziđeno vrijeme i prevaziđeni su uslovi sistem u kome je nastao. A drugi, po mom mišljenju, važni razlog zbog čega nam je potreban modern zakon je ono što svi manje više primjećujemo u današnjoj Crnoj Gori, odnosno u našem društvenom životu, a to je da zaista moramo urediti položaj vjerskih zajednica ne samo u državi, u okviru ovog zakonskog sistema, nego i u društvu. Jer moramo postaviti pitanje koja je društvena uloga vjerskih zajednica. Naravno, jasno je ova njena primarna vjerska, religijska, ali same vjerske zajednice po prirodi svog funkcionisanja i po praksi svog funkcionisanja pokazuju da one prevazilaze taj vjerski segment, odnosno da djeluju mnogo šire od toga. I zbog ovih razloga, kao i zbog onoga što je karakteristično za Crnu Goru, a to je, dakle, postojanje prije svega više vjerskih zajednica, zbog činjenice da je naše društvo više religijsko, više konfesionalno, da postoje tradicionalni i prije svega tradicionalno dobri odnos između vjerskih zajednica i prije svega između ljudi različitih vjeroispovijesti u Crnoj Gori, govore nam da je zaista donošenje i usvajanje jednog modernog zakona potrebno. Da su samo ovi razlozi u pitanju, već bi bio taj posao i dovoljno težak. On je otežan i zbog činjenice, dakle, da vjerske zajednice danas u Crnoj Gori djeluju mnogo šire od onoga što im je propisao njihov naziv, odnosno što su im propisali njihove osnovni vjerski tekstovi.
i da tu imamo zaista jednu kompleksnu situaciju, a onda imamo i situaciju da je Crna Gora ustavom definisana kao građanska, kao sekularna država gdje su države i vjerske zajednice odvojene i da sve to, dakle, utiče na težinu rješavanja ovog pitanja. I prije svega, nama je teško uvažiti sve interese i na taj način doći do jednog održivog, a istovremeno evropskog zakona koji će omogućiti vjerskim zajednicama, vjernicima i onim drugima, dakle, dovoljno slobode, dovoljno, prije svega rekao, prava u tome da mogu nesmetano da djeluju u svojoj oblasti i da istovremeno, dakle, obavežemo na bar neku odgovornost prema državi u kojoj djeluju. Kažem da su uslovi idealni, odnosno da nema nikakvog problema u današnjem djelovanju vjerskih zajednica, opet bi ovaj zakon po prirodi stvari bilo teško usvojiti, a možete misliti koliko je sada to teško u ovakvim okolnostima. I zbog toga su se javili brojni otpori samo ideji da može da se usvoji novi zakon. Jer aktuelni, odnosno važeći zakon iz 1977. u praksi je toliko prevaziđen da se njegovo dejstvo gotovo ne osjeća. I u suštini imate jednu zakonski neuređenu oblast. Čim imate zakonski neuređenu oblast, to znači da oni koji se taj zakon tiče, po logici stvari, sami propisuju svoje djelovanje, sami propisuju granice svog djelovanja, sami propisuju teme svog djelovanja. I kada je to praksa decenijama, kao što je kod nas, onda je logičan otpor i pri samoj pomisli ili pri samom nagovještaju da se donosi zakon ili da će se usvojiti zakon koji će ipak tu oblast urediti po nekim pravilima, a kada se uređuje, onda ipak se i propisuje šta se smije ili šta se ne smije. U svakom slučaju, kao što ste rekli, ja sam, s obzirom na funkciju, na posao koji sam obavljao u ovoj temi, odnosno bavim se ovim problemom od 2015. godine. Tako da sam imao priliku da upoznam i predstavnike najbrojnijih vjerskih zajednica u Crnoj Gori, da razgovaram sa njima, da čujem što oni misle o samom zakonu i uopšte o svim relevantnim temama koje zakon treba da tretira i o kojima treba da donese adekvatna rješenja. I imao sam naravno i priliku da vidim i ono što je njihovo vjersko, ali ono što možemo podvesti pod najširom definicijom društvenog djelovanja. Tako da u posljednjih, kažem, 5 godina pratimo ovu oblast, znamo prilike, odnosno mogu reći dosta precizno, šta su najznačajniji izazovi u ovoj oblasti i s tog aspekta zaista pokušavajući da sa zaista velikom dozom odgovornosti govorimo o ovoj temi, jer je ona zaista veoma odgovorna, bez obzira što je ovako interesantna, aktuelna, po nekim segmentima i kontroverzna, ovako dosta i opasna iz tih segmenta. Dakle, nastojim da o tome govorim ozbiljno, sa argumentima, činjenicama, ne nastojeći, dakle, da promovišem bilo koju stranu. I zaista, evo, mislim da je i ideja onih koji su pokrenuli izradu novog zakona prije svega bila da se uključe svi i da nađemo zaista barem nekih 5-6 stvari oko kojih je moguće postići konsenzus između svih zainteresovanih strana ili faktora u ovoj oblasti i na bazi toga graditi, dakle, buduće odnose i na bazi toga doći do jednog održivog zakonskog rješenja. I naravno, pokazalo se da to nije bilo baš ni malo jednostavno, ni malo lako. Izrada zakona je krenula, počela javna rasprava, onda su se tu pojavili brojni otpori, zatim se zastalo da se razmisli, da se čuje mišljenje prije svega od relevantnih međunarodnih subjekata, to je u ovom slučaju Venecijanska komisija, koja je, svjedoci ste da prije
nekoliko mjeseci, odnosno prvoj polovini ove godine, i dala jedno mišljenje i prije svega ukazala to da je predlog zakona o slobodi vjeroispovijesti u osnovi dobar, u svim glavnim određenjima dobar, ali da je upravo zbog ovakve osjetljivosti teme neophodan novi krug konsultacija. Neophodno je o tome još jednom razmisliti. Jer iskustvo pokazuje da se zakoni koji uređuju ovu oblast ne donose često. To nije slučajno što je važeći zakon iz 1977. Dakle, slično i u drugim državama bilo, također prije svega mislim na države u okruženju nekadašnje Republike socijalističke Jugoslavije, koje su također možda brže od nas, sigurno brže od nas usvojile te zakone, ali su se pokazali kao nedostatni u praksi. Dakle, nije ovdje poenta u brzini, nego je poenta u kvalitetu rješenja. I mislim da politička partija koju pripada, odnosno parlamentarna većina u kojoj se na kraju izvršna vlast koju podržavamo, ipak zaista obazrivo pristupa ovom problemu, odnosno ovom pitanju, zaista ovako pažljivo povlači potez u ovoj oblasti. Istina, to se može mnogima učiniti kao neadekvatno, odnosno nedovoljno brzo, nedovoljno odlučno, ali ako to posmatrate iz malo šire perspektive, naročito iz nekog istorijskog konteksta, ako imate u vidu čitav prethodni vijek, ako uzmete u obzir prethodne nekolike decenije, onda to ne izgleda baš tako preskoro. Dakle, ako to posmatramo iz našeg ljudskog trajanja, odnosno prosječnog ljudskog vijeka i svakodnevice, onda zaista ovakve primjedbe ćete razumjeti, odnosno meni su jasni i oni koji pokazuju izvjesno nestrpljenje u tom pogledu, ali ako pretpostavite brzini kvalitet, dugotrajnost, održivost jednog rješenja, nastojanje da zaista postignete što širi konsenzus, onda ova dinamika i nije neopravdana. Naprotiv, rekao bih da se tu obazrivo postupa s razlogom, jer je, kao što smo konstatovali na početku ovog razgovora, ova tema, odnosno ova materija, ova oblast, zaista jedna od najznačajnijih danas u Crnoj Gori. Da, i toliko specifičnija, čini mi se, nego u svim zemljama okruženja koje ste pomenuli, jer prisjetit ćemo se, dakle, da je Crnogorska autokefalna crkva izgubila svoju autokefalnost zahvaljujući potezima nekih vladara koji nisu sa ovih terena. Dakle, mi smo jučer promovisali knjigu koja nosi naziv Početak srpske okupacije, bez želje da vas izlažem narušavanju vaše distance prema svim tim pozicijama, s obzirom na to što radite, dakle, čim se bavite, ipak neđe mi dužnost nalaže da vas pitam da li je tokom izrade nacrta zakona o slobodi vjeroispovijesti, a ovo se može doimati kao retoričko pitanje, uzeta u obzir istorijska perspektiva. Pitanje je zaista na mjestu i opravdano i ta istorijska perspektiva je uzeta u obzir. Ona jeste veoma važna, ali nije jedino važna. Jer ako u ovom pitanju razmišljamo isključivo na osnovu onoga što je bilo, odnosno istorijskih istina, onda je lako dati odgovore na ovo pitanje. Pogotovo kada je riječ o statusu pravoslavne crkve u periodu do 1918. Odnosno, ako je riječ o statusu Crnogorske crkve, kako je njen naziv prema Ustavu za Knjaževinu Crnu Goru iz 1905. Tu je, što se tiče istoričara, što se tiče istorijske struke, pa i svakog onoga ko hoće da objektivno posmatra i da govori o ovom pitanju, situacija je sasvim jasna. Ali od tada do danas je prošlo 100 godina, čitav vijek. I to vijek koji je zaista bio dinamičan, koji je bio pun preokreta u Crnoj Gori. I svakako je da ono što se dešavalo u proteklom vijeku imalo izuzetne uticaje i posljedice na ovo pitanje i danas. I da te posljedice htjeli mi to ili
ne ili željeli ili željeli da priznamo, moramo uvažiti. Dakle, ne može se prostom političkom odlukom vratiti situacija iz 1918. Taj ambijent. Ali to svakako može biti uporište, i to značajno uporište za rješavanje ovog pitanja u 2019. godini. I to je zakon prepoznao, pogotovo u posljednjim odredbama, i zbog toga su i te odredbe zakona, odnosno predloga zakona o slobodi vjeroispovijesti bile najviše kontroverzane, su izazvale su najviše sporenja u javnosti. Zanemaren je čitav segment zakona odnosno zakonske odredbe prije ovih članova. Gotovo 95% odredbi zakona, predloga zakona niko nije uzimao u obzir ili vrlo površno, ako je efemerno, čak se preko toga lako prešlo. Dakle, poenta je onome što je svakako istorijski aspekt ove teme. I mi moramo dati adekvatan odgovor i na to. I svakako iz toga proizilazi da je najupitnije, odnosno najznačajnije rješavanje statusa pravoslavne crkve u Srbiji. Nimalo slučajno, status pravoslavne crkve se mijenja paralelno sa promjenom državnog statusa. Dakle, 1918. nestaje Crnogorska crkva zato što postoji nova država. I ta država joj definiše ili propisuje joj status. I tako je u svim državama koje su dominantno pravoslavne, odnosno gdje većinsko stanovništvo pripada pravoslavnoj vjeroispovijesti. I po pravilu uvijek granice ili teritorija nadležnosti pravoslavne crkve u jednoj državi se poklapa sa njenim državama, sa granicama države. Recimo imate danas u Grčkoj autokefalnu pravoslavnu crkvu, Atinsku metropoliju, koja postoji od osamostaljenja Grčke, od Osmanskog carstva. A paralelno sa njom postoji Vaseljenska patrijaršija koja je po svom duhu, po svojim karakteristikama bila grčka. Od formiranja. Ili recimo imate posebnu pravoslavnu crkvu za Kipar. Onaj dio ostrva koji je isključivo grčki. I sad kad se postavi pitanje, pa dobro, ako su svi oni Grci, zašto nemaju jednu pravoslavnu crkvu? Upravo zato što pravoslavna crkva, njena organizacija, to je praksa pokazala, da istorija prati državne granice. Čak ne ni nacionalne, jer njih nemoguće povući, nego državne. I to je bilo i u Crnoj Gori do 1918. Također to je bilo u Jugoslaviji. Obje varijante njenog postojanja. I sada, nestankom Jugoslavije, odnosno nestankom te zajedničke države, postojilo se pitanje organizacije pravoslavnih crkava u državama nasljednicama bivše Jugoslavije. I zato se i postavilo u Crnoj Gori, mislim, postavljeno je još početkom 90-ih, ali je svakako samostaljenje država nezavisnost Crne Gore 2006. to pitanje jasno stavila na dnevni red najznačajnijih državnih pitanja. Također jasno je da se Crna Gora od 1945. do Ustava iz 2007. samo definisala kao sekularna država. Država u kojoj su vjerske zajednice odvojene od nje. I sada je to argument da mnogi postave pitanje, pa ako je sekularna država, zašto se ona miješa u pitanje organizacije vjerskih zajednica, odnosno miješa u pitanje organizacije pravoslavne crkve? Odgovor je zato što je to nadležnost države. Ne samo nje, ali jednako kao i vjerskih zajednica. Zašto? Zato što je to bio slučaj u svakoj državi gdje je, ponavljam, pravoslavna crkva, odnosno gdje su pravoslavni vjernici dominantno stanovništvo. To nije miješanje države u dogme ili učenje vjere, u vjerske obrede, već je jednostavno obaveza države da propiše status
i da uredi status vjerskih zajednica u državi. To je bilo i u periodu knjaženja, odnosno Kraljevine Crne Gore. Tamo je Ustav iz 1905. jasno propisao položaj svih vjerskih zajednica, onih koje su priznane, koji su to tada navodili. Dakle, također, vi ste pomenuli odluku regenta Aleksandra Karađorđevića iz 1920. Znači, opet jedan vladar uređuje status pravoslavne crkve u tadašnjoj Kraljevini SHS. Ako on na to nema pravo, kao što kažu crkve, kako se to desilo, ili zašto je tadašnja pravoslavna crkva pristala da se jedan suveren, odnosno kralj, vladar jedne države miješa u, kako oni kažu, crkvena pitanja. Slično je, slično je u svim državama u kojima je pravoslavlje dominantna vjeroispovijest, odnosno u kojima je pravoslavna crkva većinska po broju vjernika. Ili evo posljednji primjer, najsvježiji primjer rješavanja statusa pravoslavne crkve u Ukrajini, jer čitav državni vrh, na čelu sa bivšim predsjednikom Petrom Porošenkom, bio uključen u pregovore sa Vaseljenskom patrijaršijom o dobijanju autokefalnosti za pravoslavnu crkvu u Ukrajini. Dakle, jasno je da se ova pitanja rješavaju uz aktivno učešće države, odnosno njenih najznačajnijih predstavnika. I ja zaista ne vidim ništa sporno u tome. Neće država da arbitrira u pitanjima dogme pravoslavlja, vjerskih obreda, ali država ima obavezu da, kao i za sve druge vlasti, propiše pravila kada je riječ o vjeroispovijesti vjerskih zajednica. Potom mi imamo, odnosno Crna Gora ima potpisane ugovore sa islamskom zajednicom, sa jevrejskom zajednicom, temeljni ugovor sa Svetom stolicom. Dakle, tu dolazi do potvrde ovoga pravila. Država se tim ugovorima ne miješa u vjerska učenja, dogme, unutrašnja pitanja. Ali sigurno ima dosta dodirnih tačaka sa vjerskim zajednicama koja se rješavaju i zakonima i ovakvim ugovorima. I sigurno je da kada je već to urađeno sa ove tri vjerske zajednice, da je to nešto što se mora vratiti sa pravoslavnom crkvom u Crnoj Gori, odnosno sa pravoslavnom crkvom u Crnoj Gori, jer postoje dvije. I, dakle, mora se naći odgovor na to pitanje. Na kraju mislim da i građani, velika većina građana očekuje od vlasti, od odgovorne državne vlasti, da to riješi. Jer sigurno je da postoje brojna neslaganja između države s jedne strane i predstavnika pravoslavnih crkava u Crnoj Gori s druge strane, ali postoji, čini mi se, zajednički stav o tome da je ovakva situacija neodrživa od dužesnice. Ne treba gajiti mišljenje, odnosno ne treba podržavati mišljenja koje ide pa nekakvim rješenjima preko noći, na prečac, rješenjima koja su proizvod nestrpljenja. Iskustvo nam je pokazalo da strpljive odluke su najmudrije. Raduje takav stav zaista, međutim, dok ste govorili o tim, ajmo reći, spornim odredbama zakona, ne bih možda ih ja definisao tako, ali su one bile sporne pojedinim vjerskim zajednicama i bili su njihovi portparoli vrlo agresivni prilikom saopštavanja stavova u tim odredbama. Podsjetit ćemo samo na vrlo neugodne atmosfere koje su se zbivale na javnim raspravama, odnosno u koji smo bili svjedoci. Često se dešava da vjerski poglavari najdirektnije, ajmo reći narodski, lupaju šamare vlasti, da li im to daje pozicija ovog starog i još aktuelnog zakona, ili upravo ono što proizilazi iz spornih odredbi, a to je upravljanje imovinom, velikim posjedima, čije je porijeklo vrlo upitno, bez obzira na to što imamo taj zakon iz 1977. godine. Šta mislite o tome, koji su ciljevi, ideje vjerskih poglavara koji se najdirektnije miješaju u državnu politiku i nastupaju kao portparoli
određenih političkih ideologija. Tu je nekoliko pitanja koja su sva jednako važne i zaista zahtijevaju vrijeme za odgovor koje prevazilaze ovo koje je nama na raspolaganju, zaista zahtijeva jednu svestranu, sveobuhvatnu analizu. Dakle, ono što sam ja rekao kao sporno, bilo je sporno za neke od učesnika u tome zakonu, neke od učesnika u javnim debatama. Jasno je zbog čega je, ajde i taj bio sporan, jer sam rekao, dakle, čim pokušavate da uredite jednu oblast u kojoj su same vjerske zajednice sebi propisivale šta je dozvoljeno, odmah je to sporno, samo po sebi. Pokušavate da ih vratite u okvire institucije, u okvire sistema. Također, ovdje bih istakao posebno što ste pitali, kao najznačajnije u segmentu ovih pitanja, a to je društvena, ja bih je tako nazvao, društvena uloga vjerskih zajednica crkve u Crnoj Gori. Jer je jasno da oni imaju vjersku ulogu, da je ona dominantna, što je njihov naziv, što je suština njihovog postojanja. I složit ćemo se da je to nesporna oblast njihovog djelovanja. Ja mislim da u Crnoj Gori niko nema ništa protiv pravoslavlja, islama, katoličanstva, judaizma ili bilo koje druge vjere, odnosno vjerskog učenja. I da je upravo najdominantnije sporan ova njihova društvena aktivnost. Vjerske zajednice nastoje da imaju, dakle, što širu društvenu aktivnost i u tom pogledu oni mogu imati afirmativnu i negativnu ulogu. Afirmativna je ako one tu društvenu aktivnost sprovode u skladu sa onim što su propisi njihove vjere. Dakle, propisi njihove vjere je gotovo bez izuzetka za sve vjere, za sve konfesije čovjekoljublje. Dakle, jedan humanitarni, svega filantorski rad, jer vjere se obraćaju čovjeku. Mislim da ćemo se složiti da vjerske zajednice u Crnoj Gori, crkve, se ne obraćaju toliko čovjeku koliko se obraćaju prije svega nacionalnom subjektu. I da vjerske zajednice nastoje da istovremeno budu i nacionalne organizacije. Nešto što im ne pripada ni po učenju njihove vjere, a ni po uopšte onome što bi trebalo da bude pozicija bilo koje vjerske zajednice u jednom društvu i državi pa i u Crnoj Gori. Nastojeći da se bave pitanjem nacije, identiteta, posredno ili direktno kroz to i pitanjima politike, mislim da su vjerske zajednice ušle u jedan prostor djelovanja koji nije baš za njih afirmativan i koji im, po mojom mišljenju, ne može donijeti ništa dobro. Jer, ponavljam, one ne bi trebalo da razlikuju ljude po naciji, političkoj pripadnosti. Naprotiv, trebalo bi da te razlike što je moguće više zanemaruju. Svjedoci smo da je u Crnoj Gori situacija značajno drugačija. Potom, vjerske zajednice ovako bez nekog ustezanja se uključuju u politički život. Stoji da arbitriraju. Ne samo kada je riječ o nekim krupnim državnim i političkim pitanjima, gotovo u političkoj svakodnevici. I one na taj način u suštini djeluju nekih puta i kao političke partije. Možete da povučete razliku između ta dva segmenta. I onda kada dobiju, pošto već izađu na politički teren, kada dobiju od političara, onih koji se time profesionalno i zvanično bave, odgovore na njihove stavove u domenu politike, brzo se povuku i onda istaknu svoju vjersku ulogu i kaže, parafraziram, kažu vi tako nama ugrožavate vjerske slobode. Znači, ako izlazite u domen politike, dobit ćete odgovor, ali onda ne možete se kriti iza vjerske slobode ili za vjerske organizacije ukoliko taj odgovor vam nije baš prijatan. Jer zamislite šta je bilo kad bi političke partije na dnevnom nivou se bavile pitanjima dogme
vjerskih učenja kada bi se bavile pitanjima koja su baš iz uske nadležnosti vjerskih zajednica. Mislim da to ne bi bilo dobro ni za politiku, ni za vjerske zajednice, kao što mislim da nije dobro ni za vjerske zajednice time što one izlaze na politički teren i time što se bave politikom. I zaista mislim da bi se ova pitanja neuporedivo lakše rješavala kada bi se svak bavio svojim poslom. Odnosno kada bi se vjerske zajednice bavile vjerom, što je moramo podsjetiti i reći banalno, ali zaista je tako logično, jedino ispravno, kao što se političari bave politikom, odnosno onim što je njihova djelatnost. I onda bi svakako tenzije, nesporazumi bili manji i onda bi se i ovakva pitanja lakše rješavaju. Ovako napravljena je zaista jedna čudna situacija, po tome je Crna Gora, neću reći do kraja specifično, ali sigurno za naše okruženje i za naše susjedstvo jeste, jer mislim da ovakav način funkcionisanja nije dobro. I da, evo, dajem sebi slobodu da iznesem utisak ili mišljenje da većina ljudi u Crnoj Gori, bez obzira na to kojoj vjeri ili naciji pripadaju, misle ovako. Dakle, da je zaista vrijeme da vjerska zajednica doda isključivo vjerske poslove, zna se ko vodi politiku. Da, a recite mi, u kome pravcu treba da se kreće rješavanje pitanja crnogorske pravoslavne crkve? Sad, s obzirom na to da sam poslanik Demokratske partije socijalista, vladajuće partije i s obzirom na to da u partijskom programu mi imamo zapisano da treba ići ka rješavanju ovog pitanja tako što će se prije svega svi oni koji su zainteresovani za ovo pitanje konsultovati, naći održivo rješenje za sve pravoslavne vjernike u Crnoj Gori, s obzirom na ono što je i predsjednik države i partije, gospodin Milo Đukanović, nagovijestio kao iz naše perspektive trajno rješenje. Mislim da je to, ako ne nešto što je konačan cilj, ono svakako početak, i to je dobar početak, da se ova situacija riješi. Jer, ponovit ću ono što sam rekao na početku, svi mi znamo istorijske fakte, činjenice u ovoj temi, koje su zaista neupitne. Toliko neupitne da je to zaista, što se tiče istorijske nauke, jedna od najmanje spornih oblasti. Druga je stvar, da li se te istorijske činjenice nekom sviđaju ili ne, pa onima koji se ne sviđaju, ali nastoje da ih onako ignorišu ili da ih samo zanemaruju, ali oni su jasni, oni su nedvosmisleni. Dakle, jasna je ta istorijska perspektiva, ali samo na osnovu te istorijske perspektive nemoguće je naći trajno i prije svega što bi bilo značajno pravedno rešenje. Moramo prije svega imati u vidu ono što se dešava u proteklih 100 godina, moramo imati u vidu današnje crnogorsko društvo. Dakle, tako bi trebalo da postupa odgovorna politika. Svi smo mi u ovoj temi, odnosno u ovoj oblasti i lično. Svi mi imamo neka lična ubjeđenja, preferiramo ovakva ili onakva rješenja. To možete kao što bi recimo mogao svaki prosječni građanin, ako nemate istovremeno i najveću odgovornost u državi za to. Ako imate takvu odgovornost, a vlast ima najveću i sve što radi vlast neuporedivo je odgovornije od onoga što radi recimo opozicija ili nekim prosječnim građanom. Onda morate da imate u vidu sve aspekte ovog pitanja, ovog problema. Jer u suprotnom mjestu na odgovoru, ako postupate neodgovorno, takve i odluke proizelaze. Zato mislim i ponavljam da je ovo zaista nešto gdje moramo biti do kraja ozbiljni, odgovorni, gdje moramo tražiti rješenje koje će biti održivo, trajno i koje će prije svega unaprijediti Crnu. Da, na odgovornosti počivaju
ishodišta i budućnost i tako dalje. Jednom će vjerojatno biti 100 godina od zločina u Srebrenici. Zločini su počinjeni u Crnoj Gori 1918. i 1919. godine. Naš pijetet, dug prema tim žrtvama je da zapravo učinimo sve što je u našoj moći da se ono stanje koje se danas posmatra sa ove vremenske distance, ali ipak uskladi sa pravdom, jer mi ipak znamo da zločin ne zastarijeva. Zločin se desi i na Crnogorskom crkvu, kao tako. I moje ubjeđenje i vjerovanje da će Crna Gora smoći snage da ovo pitanje adekvatno riješi, kako ste i sami kazali. Ja bih sa tim i zaključio ovaj razgovor. Pozdravio sve prisutne, hvala što ste nas slušali, što ste odvojili vrijeme za crnogorske razgovore i za ovu značajnu temu i da pozdravim posebno gospodina Hamsa Sulemana Bogarija koji je slušao, malo se kasnije pridružili, ali je bio to i tekako jer se tiče ova tema, vjerujem, budući da je u pitanju nacrt zakona o slobodnih medijskih. Sjetio sam se još jednog važnog detalja, ne namjeravajući da uzurpiram vrijeme, ali mislim da je bitno pa da naglasim svakako, dakle, Crnogorska crkva autokefalna, ona koja je bila do 1918. godine je bila crkva te države. I ta, i toga, apsolutno. I ta crkva je bila autokefalna jer niko sa strane nije imao utjecaja na nju. Izuzev države u kojoj je ona postojala. Kao što recimo je i katolička crkva u tadašnjoj Crnoj Gori egzistirala na bazi onoga što je bio konkordat između Crne Gore i Vatikana iz 1886. a islamska zajednica 1879. bila je najstarija zajednica te vrste na Balkanu. I ono što je suština, sve su one funkcionisale u skladu sa tadašnjom državom. I one su promovisale vrijednosti te države. I one su promovisale prije svega ono što je karakteristika te države od 1918. A to je poštovanje drugog, poštovanje druge vjere, druge nacije i nemiješanje u politiku. Dakle, te kvalitete vjerskih zajednica iz perioda postojanja nezavisne Crne Gore do 1918. često zaboravimo. Dakle, da su te vjerske zajednice, a prije svega Crnogorska crkva, bila ne samo autokefalna, već je imala društveno djelovanje koje je bilo u skladu sa državnom politikom. I zato u toj Crnoj Gori nemate ni jednog međuvjerskog ni međunacionalnog incidenta, jer su one u tom društvenom pogledu pratile državnu politiku. I to je također jednako važno kao autokefalnost. I mislim da to često moramo isticati kada govorimo o ovim temama. I ja se nadam da ćemo mi opet doći u situaciju da govorimo o takvim vjerskim zajednicama u Crnoj Gori. Zahvaljujem i na ovom dodatku. Još vas jednom srdečno pozdravljam. Pratite nas, pratite program Petro Internet.